ner malaka nyam ka nastiala kontin baro ani lingwa same biya kamal banarwacha katin kon lat karodien ka kume asfilayu banarwacha katin kon chituok gwan mishane tishop ka wera o sha connecting wene ka Ramadan la commando ki Ramadan la major kake re which ka unit state jan dobadan and banaling bu kone diala kon lat korean banakilingwa same pelero de pin gorno jin biler me bijanyo ane de koken ko bitin diala kon lat korean bikechwalinge gwa bana jome bana jaling ka tugnat biya kamal ka Nuer online tv channel gwa dan yen raine yen ka linkedin ka tung Nuer banaten kon lat korean bana kaling wasame to kon galer be to kon kaling ano an walle sa joja gwango ka jodan chadno dorashal ke rup kon county ke unit state no ke Sunday morning chala do chukor chetwo kam South Sudan People Defense Forces Canadian SPLAIO ala Sudan People Liberation Army in opposition jo me le rode mi bana linkel ka do badan en tuok keja en kuren tuok kur mi bej long she kur mi dilar no kur mi tot no kam kume SPLAIO kana kume kirma yadit SSPDF Ramkel Mishalke Major Kerbino Yai Pazal Ramkel la raj kala jode la jatobe la raje ke kume SPLAIO che jo ame che jalat mi bialing chalare wone ne cha kume Sudan People Liberation Army in a position la SPLAIO VIP Protection Unit Nathan Conte Chalke Unified Force Shaka Mak South Sudan People Defense Force SSPDF Ray Wake Unit State Dora and Chalke Rup Kona Shaka Magan Winemi she Major Pazal Ramadan la Roin la Kalat ke kum SPLAIO Chajo Gwad me Chajalat Shala de gwanu ne Nathan Conte la SPLAIO te shiben ka be ka jidor ken kel jel ken ka fam ne ken kel shikaben ka chika chopu unit state gwad dana tiga tin wichin winemi cha jojen go chaka mak Nathan Mecca ke dini SSPDF current charter shalat Major Pazal and go sha dini to shop ka wara o shakanak dini wara to tone ke dini SSPDF soldier dini SPLAIO kan dini content chala do sha ne wara nakaka gwada dana chicken dini SPLAIO chicken kamaktin chudeni wara ka dini SSPDF no chwakanak radian ka jo chalat gwasam terami mo mila won wara ba mila Major galwa domnir agen social galwa domnir and gwasamo wa chajanekten jena commander the Indian content chanek dini dangwero ka jena ganweri shikume SPLAIO chikalaro shaka nakram kɛɛl no kane dangro titeka botitit kuro mo chaje ter ke unit state chi Major Pazal chajalat chiloina chajet talong kadwo badanen chikuro mo chatwo kaja kume marwai ke darkuma char latken no chicken kur chicken agor chicken kur chicken gor ka dobe nyame chi kor to go jene ken nyam chu ko den bar ka jenen ka be me charen bar gala do shine kor gor shine gor ba ka nyin ke de ni SSPDF and when mo chi de ni tin kon ti la de ni SSPDF kan kanaling gwazen nyame chi kor me to no chu kan de ni SPLAIO chu kan ka ma ka chu kan ka book a day and when mo chudeni SPLAIO chukarian baraka yugne jogono shegwan go dong de yene gor mo yene gor binero da gang ka gang dala nari na gang ka je chukan jo mo chukan kwen kume SPLAIO kana gang kan rodian kani they are protecting themselves
gang kenero ta dana kan lat keje kan shine korne gorbat shane pressure no ba ko benak she mana ko kel ko kan jel kan kamen ken ka gat ken god dan tin ka bi koramo jen she commander major galwa domnir she yunak jo mo mishalat ko kuma SSPDF men right ke kirma yadit mentek nek tila din SSPDF Ramadan la Roch mela Major General Lure kong la spokesperson ke SSPDF tele jode mishaling en kore chituoge wachi jen kore nyam kachen kore jok ko kor gwade chewe sha din SPLIO ko kor joka chimishe ne mecha tuo dor shal ke kai kang village kama yom county and when mo shukur mo yutuok and when mo shwat dial apple shu kuma SPLIO shikala rushine korine gor so jen do be dane chi ngwana wukaja right now chana me chana jeling so kume marwaike dakuma char chicken riak long ka kur dana chituok ikala me chi chuong cha dora cha de nyokami dong de ne mak latkena kan cha ga de mak kan shi kan ta position ko de kan yin kana cha jo mo cha jala de kan right now latkena no na me shi chuong ka shi mo ga gone o de ne diala kontin dong lenka rice ni de ne ga jogono kan choice no binenyin ke kum SSPDF but gang ne ro da ko shi kan dora shi kan mak cha jo mo cha jala de kan take a reaction mi to gwas me bana ling reaction amoni gwas lok Dr. Machaten Dr. Machar ke kum SPLIO shala ro jen ramu mla kwer medit jen gor ke jen o dere larno che kume SPLIO che jeborwach no monta me jen gor ke no lianga ka je kume kirmu yadit ka jen mashaka je ka je ko gor ke jen o jen baje chodre ti jen ngai kon dial madan le rode kume SPLIO te gwatot tetno gwasko dong de yen lawo mishikan bubom katin kon let kenke ba jojo no ba kuma SPLIO ba je loilwak ko je ndana gor kirmi yadide ka gwi ke je win mono no mishede me shede mtong medong so kan ko diala titling yanga ti nyen na shang o ba kuma SPLIO ba je dak nyon keje lat keje jor lot of thing to work ku kuma SPLIO right now to go gen o de jabat but darama char ram kel mi mo che gor no dong de kuma SPLIO dere tok lor bang no ajen mi entame chebet re gwadan cha yenten kan gwadan en lokjeten so mi nyodo ajenehan ko tel mi jang mi chalat bangod babaten re chung naka agenda na le roden tama ko gorkan no de maldara wokel jenan ku Dr. Machar ko fay ke kwide but kum kin mi yadi ta kenino shine gorno binay te kel ke Dr. Machar ka bi yuj monen wonen metel ring Machar tel mal beben ko ne di ali kan onno de ring Machar de kan jakabit te jore che de left te diara to ka te shalat but kan jom shena mo kana control kana no ke so na me der la ler me de konoling ka ta dan en si jo me che to ka jen ko tidial gorge jeno ba kaling ka do dan to kan geje gorge jeno de koran palping kaling den gwasa me te kamigore no bia nyoko miling jene bana kula nyoko lunjok raja bana ling bala rach mi be rewe dadien raja mone mi be kadoran shwal ke Sudan te kari pon ma shanung tin mgoro de randa ro de palpingeling de report mo very important canadial ko ngai kon Sudan chere mi wedan ba dor shal ga katum
coordinator ngwan te tenen win mi ka kor gwa de dan chala no cha mal cha jalat en mala mo mi cha releka cha gujeno de torbili de ren yala de ka jal but cha jojo gwan wonene te kare nyal mi cha book ka airport cha jale bene but cha jojo gwan wo she ka drone mi cha jak ka Khartoum International Airport ka chanka raw ka jok mi cha nen an ideal en wo cha nonsense ne ke cha jala no de doro mom shal ke Sudan de airport de jelef alo airport cha lef alo cha la cha to kuna operate but ke kwisi wodana to Sudan je jojo gwan wo cha airport cha book rapid support force la RSF gwade chicken yenten kana Sudanese army la paramilitary rapid support force chike airport chicken book kon kor to gane ka jen pay ngwar won kin dangro de document am ngodaten ka kon tin pay wuce jojen wo cha international airport dung Khartoum cha jal cha nyom le ko cha gudeno ci kor ci tel allo ci kana to ko muku ka operate baratema cha jojen gwa wo cha airport cha book no allo ci dial ci nyom ci ka bu ko je ka runwang chetika drone mi jal ena chup airport no ka chwa gwad mo chwa book so chajo mo chaje lat no airport enta me chenyo ko mi jia ka chirmenen yare ni alamone so jo me mi shir tuok am gor kon dialo de konaling so dar gwano de rodu de ngaji no ngum la roda ka Sudan na me jaka ne kontila Sudanese ko bi ka tere shucha ka do mi chala no jia ka long na me mediten gor de ran der jeling no so ngai kona diala kona lat ko din no ka te page to gorano der ngach ka der diala kon lat ko der ka ngaj ko asamene to kon ke le redin bana nyok mukwen kone no gor kona bana te ka ngach no gwasame te ka mi chalat no chalado cha ne weldi cha kanak kadar shal ke Nagro County bana jo ban yelinkel Nagro County jen Western Equatoria de ko cheremi ya Western Equatoria cha report cha je no ne cha ne dangwel de la civilian cha connecting non nyogba cha de ni ba cha connecting winimi no an korame kormi to kam spele mayo kan de ni SSPDF koramo chaw to me gwade dane shiwa ka shanka jandang redu badda ka pay bongon run kin dang jandang redu dich shari pormo chaje no ngaken en wo shire ga mecha tuok so rega moment tuoga ngutuoga mo tuoga de ni SSPDF gwade dane shi korcha tuokten ne dangwol de jari pon pay no ngana me eno doromo mishal kamo Nagro ka Western Equatoria ka jom chalat ka tok Tamazuch Radio Tamazuch Ramadan Executive Director ka Nagro County Gabriel Bernardo chalado ne dangbakal ke wani ne dangbaro ka nitidit no jeneniri anak ke ngwan civilian ne jenedi ni ka diokrodian ka police kel no metaka bot alo manen dial kene weldich re wichin winmi ka Nagro ka Western Equatoria chala do cha hospital kidul wal cha ban pingwa de korje tokten la hospital cha ja abandon cha kwa dial cha kanang mono wal kon la matke kene there are no medicine and no food and people are now sleeping in displacement camp Bernardo lamented ne waldi to ya nak jendor chal ko Nagro chigan nyola no ne gwada dana waka Nagro men waka tambura ka wow enona wa do mi cha jaga kele kuma eswela yo telji humanitarian to way chol kan kuma kim yadi de no de medical supply de kan ngan winimi ka de ne to de ko moy ka kon ko chawo tekna te bejalong telemisham ka ka joran chalat when Michelle Emmanuel Justin Bingo community leader ke kwar kajan bo ran lo kot mala ngis ka lo kot chal ke Pentecostal Church
jala da wochi kore me chatwok chene to wan cha mo dier mi ditalong ka chena jago bna pot chang ne re rob ntame ne ideal chang ne re rob gat men eneran gwan mo tele well jene ne ideal na ka malaria tele kade tele sabun te puang na ka jene tele kon bane jene ne content ko ne ka ke dini dini kene kon ndong chene kalaro kene kon te karik ka dini ba kan ku kan civilian ba ku kan ka la der bane kan civilian kan ren konde dong nyen ka ke John Tindo police inspector kan agro county chala do ne SFL mayo fighter gente kan gwada mo la dini SFL yo kan shi dini SFL yo kan gwad yale kan ka gak kan ni 78% population Kennedy Alten winami 78% we mean that completely the whole population te ramne ka nagro ne dial chikpot already Janisha town ke which aja bang ping no Jan market hospital duel kan dial cha ka yar no ka chine tung wan chikapot chi ko mi chala bazia lo toy na ka duel gori kan duel de ni la barak ne de ni no chikan jo mo chikan la da law completely shi kuma spela yo che ne ti cha ka joj lo cha ka joj gona dan takaten Tindo shela do ne cha di kel chai na kaka no kana ne dang ro ti jamu ka bor ngwa dan chi ko tok ten ngwa dan teten gwa da me shi wuri shal ke edmun yakane civil society activism mo la roch no chela do che condemn and situation cha no nge chole ku me SPLA yu kana SPDF no de kan mal de kan lat de kan they have to cease hostilities and prioritize humanitarian access lo gor kan de ne ideal de kan you know de kamal de kan nok but jala jo da to ba ka charge nok you know and wuri shal ka edmun yakane la roja longa do dan de mal de ben ka je but tell away civil society activists edmun yakande che je condemn and do badanan chana na je ki cha civilian na je ka nagro you know no che jo mo che je kwen chawan no de na ro ke je SPDF ke respond ti but kan ke je ka chawan de na ro ke SPLIO ka ti kan lar banay ko la civilian ra wichin gudum mi kan ko na ro che tin cha kor me cha je ngachen wo che je ki china ti ke luten and korje to kana agro county generating one check nek ne dang waldi kan kon kordan ci to ka unity state ka rup konna chene dang wero chekana ka wona ka commander to ka kor to kan tam kam kume SPLIO kene kume maroike kirme yadi de la SSPDF michene me beja ku kor kon lat korodien Gorka jelong no dong de malderben but charge no commission man shiku mi charge no so the ti kalare te de yan kaling kata dan en to ko reka jere wishin winami bana nyogo jek kalare content be chuje pero jeno jin bi channel bi support baben ka live yo ka kor ka video kana bi atamal